Riri githurano gia gucokerwo gia gicigo kia ubunge gia Kibra gitigarĩtie ciumia igĩrĩ, ahũranĩri a gĩturwa gĩkĩ mathiĩte na mbere na kwamba kambi gũkũ makĩendia kũrĩ mũingĩ, no kũringana na mũtongoria wa ODM Raila Odinga, gĩthurano gĩkĩ nĩtakĩrĩkĩte na mũhotani nĩ mũrirũkia wa bendera ya kĩama kia ODM Imran Okoth. Kibra itamaliza yale yote, sioni kama kuna shida yote huko Kibra. ODM inakimbia peke yake. Wale wengine wote wanatusindikiza. Tunaenda kwa harusi, wengine ni kama wale wamebeba maua, wanakipeleka sisi kule tunaelekea. Kwa hivyo tumewakaribisha kwenye kiwanja. Riboti ĩrĩa ĩratanywo kuma kũrĩ kamĩtĩ ya BBI, Raila augĩte marehoka nĩ gũteithĩrĩria kũmenya mĩatũka ĩrĩa yahũranagia bũrũri, na nĩkĩo maramenyita mbaru igana kwa igana, ona thengia wa ũregani kuma kũrĩ ateti amwe. Tumesema ndugu yangu Uhuru akisimama pale na mimi nimesimama pande hii, tuna hakika ya kwamba tutaweza kutatua shida ya Kenya kabla sisi hatujastaafu kutoka katika hali ya siasa katika taifa letu. Raila ningĩ nĩateteire ngeithi ciake na President Uhuru Kenyatta tondu ĩno arauga nĩ ndaraca mathondekete ya kũnyitithania bũrũri matarĩ na muoroto wa kwĩguna na njĩra o yothe. Mimi na hakika Uhuru anaamini yale ambayo amesema, na mimi vile vile naamini yale mimi nimesema. Ninaambia wafuasi yangu yote ya kwamba hiyo si mwisho. Hii ilikuwa ni mwanzo ya safu awamu mpya ya kuleta marekebisho. Ndio sababu tukawaambia ati wavumilie. Na rĩrĩ Akenya marorete gũkũngũĩra thigũkũ ya Mashujaa, Raila augĩte ũyũ nĩ mweke mwega wa kũririkana Kenya ikĩro itiganĩte arĩa merutĩire gũtigĩrĩra bũrũri wa Kenya na wacangarara. Kuna watu wengine ambayo vile vile wamechangia katika fani tofauti, kwa mfano kwa upande ya spoti, kwa riadha, upande wa mchezo wa mpira, mchezo wa raga. Igongona rĩrĩ rĩa Mashujaa rĩgatabanĩrio kaunti-inĩ ya Mombasa. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.